Sakto na nga namin sa ospital. I'm 78, hangkuman. Yung kahit ko lang siya mo magsimpay so na ng pardi. Hospital ti priority ti no mo ti biyang with help to kin executive secretary kung tulong na JB kini Ma'am Ching simpay mi sa ospital. Dan hospital one of the best ti Cordillera if not Northern Luzon. Kasto iti pamasingkit ni agsubli ang mga idaolo iti probinsya ni Governor-elect Takit Bersamin sumagmanungal daw sakbay nga agtugaw iti pwesto. Sana lingid ko na narway iti reklamo iti Abra Provincial Hospital iti naglabas ng administrasyon kapiti sana nasaya ta serbisyo. Awan, nausar laing nawartaan kung nakmalangin. Sorry, no na dyan masaukim talaga. Dapat ginatang ko dyan at purifier ti danom nalami di Singapore na dyan, 7 million, awanin. Di kaya nga very, very sad. At number one namin, hospital In patalgad na Congressman J.B. Bernos ken Congresswoman Ching Bernos, ini suporta ti liderato ni Governor-elect Bersamin ken Vice Governor-elect Ann Bersamin. Kang na dawat na, hindi pa nakapasaya ti serbisyo iti ospital. Pero optimistikak nga, DJ kadda ni Governor Takit Bersamin dita, DJ pa nagsublina DJ Kapitolyo, he will spell the difference. Paglalo di DJ basic services nga nabayag nga ililiwan mo ti kaprobinsyaan to yun, DJ equal nga panakay Serbia amin nga may ti dawat ko nga dinawat ko pa ti previous administration na to yun, kung to no avail. Amuyo DJ, apo nga kaprobinsyaan, amuyo niya DJ kung nakadinawat ko din, DJ may panggap iti salunat, ti panakamantener ko nagita sa ospital, kang runaan na DJ Abra Provincial Hospital. Mitultuloy damit ti panagipaay ti medical assistance kada iti kasapulan. Bigbigan pa ni Kong J.B. Bernos na acting Governor Attorney Russell Bragas anang ikanti atensyon iti ospital nga mamati akurang ti tiyempo tapno mamimpinsa na mabaliwan ti serbisyo. Makita mo he try his best nga talaga nga you cannot do it overnight. Agkurang DJ na mabulan, 7 bulan nga panagtakam na he tried nga talaga nga masapul nga ma-institutionalize nga talaga DJ serbisyo DJ. Dakkel may tinamnaman dagiti umili ababaen iti baro liderato iti probinsya ket mabaliwan ti imahe nga hospatay ti Abra Provincial Hospital. Kabayatan na malaksi dito ospital. Ikan pa iti atensyon ni Bersamin ti panangipaay ti scholarships, peace and order, turismo, kenda do mapapagsayatan iti tunggal sektor iti probinsya. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.